بردفك ئەمیندارێ گشتی رێخستنانە تەوێن یەکگرتی ڕاگەاند گۆنها ڕەوش بۆ ڤەگەرە پەنابەرên سووریێ بۆ وڵاتên wan نەگونجاوە. ئاژانسا ئەنادۆلیا تورکێ لەسەر زارێ فەرحان حەق جیگرێ بەردەفکێ ئەمیندارێ گشتیە نەتەوێن یەکگرتی گوتکو سووریانها پێویستیە وێ بە ڕەوشەکە گشتی یا گونجاو هەیە بۆ ڤەگەرە پەنابەران ئەو جی دێبرێ کەفتنا ڕاوەستاندنا شەرپێک وەرە. بەرپرسیارێ ناودەولەتی تەکەس کرد کو بریارە ڤەگەرێ پێویستە برازیبوونا پەنابەران بخۆ بە نەکۆ بزۆرێ بە سەرباری کۆ نەتەوێن یەکگرتی زۆرێ لە پەنابەران ناکە داکۆ ڤەگەرن وڵاتی خوا. حەق ئاماژە بۆ یەکێ کرد کۆ کۆمیسیۆنا بلند یا کاروبارên پەنابەران ئامادەیە بەشداریەت ڤەگەرە پەنابەران دەبکە دەما کۆ ڕەوش گونجاو ببە. هەر دوێ دەربارێدا مالپەرە سپۆتینگ یا رووسیژی ڕۆژا چارشەمێ لەسەر زارێ یەڤغینی ئێلین بەردەفکێ ناڤەندا نەشتمانی یا رێڤەبەریا بەرەڤانی یا رووسی بەڵاف کرد کۆ زیدەتر ژێ 6,000 سووری دە هەفتیا بوریدا ڤەگەریانە ماڵên خwe li Sûriyê. ئێلین di civîneke hevbeşda ya navenda hemahengiya hevbeş ya Rûsî Sûrî bo asankirina ڤەگەرە پەنابەران ڕاگەاند ku divê heftiyê de 6,163 penaber vegeriyana malên xwe di nav wan de 1,212 ji welatiyên biyanî 4,951 derbider jêdeverên cuda cuda di nava Sûriyê de vegeriyana malên xwe. Beriyan ha Welîd el-Muallim wezîrê derveyê rejimê di gotarekê de li pêşiya komala giştiyê netewên yekgirtî got ku zemîn ha bi vegera penaberan bo Sûriyê goncawa hin welat bi bikaranîna vê dosyeyê li gorî berjewandiyên xwe wek fişarekê û cîbcîgirina siyasetên xwe ji dosyeyê re awtomat barkirin. 7 sal ser şoreşa Sûriyê re derbas bûn bi piştevaniya Rûsya û Îranê rejima Esed bi şer û êrişên asmanî û top û mûşekan û çekê kîmawî karîbû ku piraniya deverên Sûriyê vegerîne jêr kontrola xwe lê piraniya welatiyên Sûriyê di nav wan de Kurdên Kurdistana Sûriyê baweriya wan bi rejima Esed qet nayê. Da ku vegerin malên xwe di nerîna wan de rejima ku bi sed hezaran welatî kuştin, îşkence kirin bi milyonan penaber kirin û jî zindanên wê tijî welatiyên sivîlin qet nikare aramî û rewşeke guncaw bo vegerê dabîn bike û jiyana wan wê herdem di metirsiyê de be.